ručno podizanje trupaca na vrvnaru uz pomoć dizalica flašencug. Normalno ovo sve može da se uradi mehanizacijom, ali meni je baš interesantno da je sve ručni rad. Ovdje vidimo proces postavljanja. Trupci su oko 9 metara i njihova uloga je da povežu terasu, to je gredu od terase i glavni deo brvnare. Ukupno 3 ovakva trupca su podignuta, ovo je posljednji. Vidimo kako je lakša strana podignuta u vis. I kada je ona podignuta u vis, onda se može da manipuliše sa težom stranom po principu vage. Kao što vidite, ja ovaj trupac koji je poprečno težak podižem lagano, koristim svoju težinu i evo ga, teži kraj podignut na brvnaru. Upravo je i zavezan, tako da ne bi slučajno skliznuo dok mi primičemo ovaj lakši kraj ka brvnari da bi se lakše podiglo. I vidimo znači to približavanje polako. I konačno samo podizanje je vrlo jednostavno. Trupac je na brvnari, skida se sigurnosna traka i ovdje vidimo sad konačno ta 3 trupca koji će biti međuspratne noseće grede, nosiće manje gredice koji idu poprečno, ovi su znači uzdužno. I ovdje vidimo znači dužinu tih trupaca koji nimalo nisu laki, ali na ovaj način se podignu, mogu da se podignu ručno. I vidimo znači konačno gredu od terase na koju će se taj trupac nasloniti.